Muthuri uyu uria ni muikari wa gicagi gia Tatu Nyeri atigeirwo o muhutu hari indo iria arari nacio ni thutha wa mwaki kwananga gicagi kiao na gutiga nyumba makiria ma 20 itari na wikaro. Ndakora ndakinyugo kuma wira-ini wahigo ndaiga wale tithi na kira kitu ndaiga mwaki wacomoka mwena uyu ungi tugithi kuhoria na mai ningi nyumba iria cianyita mwaki kuma na ciana ndeka nini ri tondu nyumba ici ni hake wiro ri ruho rwahura mwena uyu ungi mwena wa gwitu ona ndeka muico twathiruruka na thutha twagire kuruta mitiri mbao icio na moko twahota guthara kindu kinini ni ndathara tu matire ciemwe na murengeti umwe. Mwene nyumba ici nake agicakaya guthii hathara ya makiria ma ciringi milioni 1 hari nyumba arahuthirite miaka makiria ya 5 gucirikia. Sasa imechomeka yote. Sasa wale watu walikuwa independent ni watu wawili peke yake. Sasa nilikuwa nategemea hiyo ndio inasomesha watoto. Sasa vile nimeachwa bila kitu. Kuringana na munini wa commissioner county ya Nyeri, kihumo kia mwaki ucio gitiri kiramenyekana no munyakani ati gutire mundu uraguraririo mwaki-ini ucio. Saa hii tunaendelea na uchunguzi kuweza kujua nini ambacho kimesababisha moto, and in the next few minutes or hours nafikiri kulingana na wale ambao wakazi wanakaa hapa tutakuwa tumetambua moto umetoka wapi. No na kuri uguo afitha ucio ni orotete ati mwakire wa nyumba icio nduretikiritie ona kuhituka kwa ngari cia mwaki. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.